Assalamu alaikum, hurmatli Noqat Qajmatov kanal katılçıları. Bugün biz 2023 yılın 14 Ağustos günü Karasu rayonunun Karaştu Kurban Kara ayılına geldik. Şol yerden bir tuğanız yardım soran eken, şol yerden malumat alabız. Kettik onda. Bizden alsay like bas komentar yazıp koyun. Kettik. Assalamu alaikum, hurmatli tuğanlar, mana geldik hazır. Az malumat alabız. Bizden alsay like bas komentar yazıp koyun. Hurmatli tuğanlar, kettik. Şul eken, hurmatli tuğanlar. Hazır malumat alabız. Mana şul bayke yardım sorup koyulgan eken. Hurmatli tuğanlar, mana geldik hazır. Karasu rayonuna Karaştu Kurban Kara деген айылға келдік. Шол жерден мына шул қарындаш өзі шыққан екен. Ноқат Қажымат каналының өзі жардам сұрап, шул қарындаш өзі сөйлеп кетсін. Ассалаумағалейкум, шыққан екенсіздер, келдік. Өзіме танышып сөйлеп кетерлік, қатырақ сөйлегілі. Ассалаумағалейкум, hurmatli Qirg'iz elim. Ümit, men adım Ümit. Balam Süleykev Samidin 2017 yıl tuğulgan. Spinamazgoy Gürjaminen tuğulgan. Rожденный сколиоз 3 степень. Oşu hazır koçuda Moskvaga operatsiyaga dayarlanıp жатабыз. Қанша сумма кетеді екен? Birinci operatsiyasына 1 миллион кетет екен. Итап менен болады екен, да? Этап болот. Анан өзүңөрдө картаңар бар, а? Картаңар бар. Картаңар бар, Сбербанк бар, а? Шолорду коебуз иншалла. Ошентип, урматтуу туугандар, ушул Карасуу районуна караштуу Курбан Кара айылынан уруу заводунун жанына келип кубаныч десеңер өздөрү билет, келип жардам берип кетсеңиздер болот. Көптү көрсө көл болот демекчи. 1 сомму, 10 сомму кайрылык кылып койсо, садака кылып койсо да жагышпайт. Ушу кичинекей баланын операциясына кайда керек карабай жардам берип коюңуздарды суранабыз. Ошол менен бир аз муну атасы деле бир эки ооз сүйлөп койсун. Ассаламу алейкум. Өзү таанышып сүйлөп кетели. Жакшы көрсө. Şu Kırgız elim şu balama operasyasına şu köp summa akça ketkenine байланыштуу sizlerden şu kaybını sulayıp kolunlardan gelişince жардам berip koyuzlar. 5 сом, 10 сом, а? 10 сом Koyundan çıkana. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne var inşallah. Şuna birge mana şu balаны азыр көрсөтсөк, жерге жатып көрсөткөндө кандайчым кандай басат, шоңго каратып мана кичине балага жардам берип коюңуздар, урматтуу туугандар. Караңыздар. Мына şu балага жардам берип коюңуздар, суранабыз. Караңыздар. Ичине канча жашар бала бул? 6 жашар. Сентябрь 6 жашар болот экен. Караңыздар, şu балага жардам берип коюңуздар, көптү көрсө көрүп болот демекчи. 1 сом, 5 сом, 10 сомбу жардам берип коюңуздар. Ана айтып кетерчи нерсе Карасуу районунун Курбан Кара айылынан экен. Азыр телефон номерларын жана немелерин коебуз. Бизден алсай лайк басып комментарий жазып коюңуздар, урматтуу туугандар. Караңыздар, ке. Машалла, жакшы болот экен. Аты ким? Самидин. Самидин, машалла. Караңыздар, ич менен басып жүрөт. Шуңа жардам берип коюңуздар, урматтуу туугандар. 5 сом, 10 сомбу көзүнө карабай иншалла. Тезде сакайып кетсин. Алла разы болсун. Шуну эми Ноқат Қажымат каналы сиздермен кошот. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Келип каралып турабыз. Бизден алсай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум демекчибиз. Дагы сөзүңөр барбы, жокпу? Сөзүңөр болсо сүйлөп койгула. Болуптур. Онда өзүнүн телефон номерин коебуз, карталарын коебуз. Şu менен байланышсаңыздар болот. Кубаныч десеңиздер, Курбан Карага келип кубаныч такси десеңиздер өздөрү талап келет экен таксиде. Болуптур энди, Алла шифасын берсин. Алла таала өмүрүнө береке берсин. 4 баласы бар экен. Бул эң чоң балаңар окшойт чоң, да? Ортончу, экинчи баласы экен. Караңыздар, мына кыздар, мөтөргөн кыздардын эң кичине кызы. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.